ҷавонони саодатманду сарбаланди кишвар, ҳамаи шуморо ба ифтихори рӯзи ҷавонони Тоҷикистон, ки яке аз саҳнаҳои муҳими таърихи кишвари соҳиби истиқлоламон мебошад, самимона табрик мегӯям. мехоҳам бо қаноатмандӣ иброз намоям, ки Тоҷикистон кишвари ҷавонон аст ва бо дарназардошти саҳм ва нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеа ва давлат, дар сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумати Тоҷикистон ҷойгоҳи афзалиятнок доранд. мо бо ҷавонони кишвари худ ифтихор мекунем, зеро онҳо бо иштироки фаъолонаи худ дар ҳамаи соҳаҳо дар рушди давлат ва ободии ватан саҳми арзишманд мегузоранд, марзу буми сарзамини аҷдодиро ҳимоя мекунанд, ватандӯсту ватанпараст, бо нангу номусанд ва ба халқу давлати Тоҷикистон содиқ мебошанд. ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз оғози даврони соҳибистиқлолӣ ба ҷавонон таваҷҷӯҳ ва ғамхории махсус зоҳир намуда, амалӣ гардонидани тадбирҳои заруриро ба хотири дастгирии ҳамаҷонибаи онҳо то ба имрӯз идома дода истодааст. таи беш аз 3 сола ҷиҳати пешбурди сиёсати давлатии ҷавонон фароҳам овардани шароити мусоид барои рушду инкишофи қобилияту истеъдоди онҳо ва ҳалли масъалаҳои вобаста ба зиндагиву фаъолияти ин сершумортарин қишри иҷтимоӣ як силсила нақшаву барномаҳо қабул ва амалӣ шуда истодаанд. санаду барномаҳои қабулгардида риояи ҳуқуқҳои конститутсионии ҷавононро таъмин намуда, ба таҳкими мақоми онҳо дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву маънавии ҷомеа, беҳтар гардидани шароити зиндагиву таҳсил, касбомӯзӣ ва фаъолияти пурсамари ҷавонон, тақвияти худшиносиву худогоҳӣ ва ҳисси миллии онҳо мусоидат мекунанд. такроран таъкид менамоям, ки ҳукумати мамлакат пешбурди муназзаму муваффақонаи сиёсати ҷавононро аз ҷумлаи самтҳои афзалиятнок ва муҳимтарини фаъолияти худ меҳисобад. зеро мо хуб дарк мекунем, ки таваҷҷӯҳ ба ҷавонон, ғамхориву сармоягузорӣ ба хотири ояндаи ободу пешрафтаи миллати тоҷик ва таҳкими нерӯи давлати тоҷикон мебошад. аз ин лиҳоз мо дар сиёсати худ ҷавононро нерӯи созандаву бунёдкор, пешбарандаи ҷомеаи навини кишварамон ва ояндаи халқамон эълон кардем ва дар ҳалли ҳамаи масъалаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат то имрӯз ба онҳо такя мекунем. ҳар кору иқдоме ки мо имрӯз анҷом медиҳем барои ҷавонон аст, чунки зимоми ояндаи ватан ва давлат дар дасти онҳо мебошад. мо ҷавононро бояд тавре тарбия карда ба камол расонем, ки онҳо фардо тавонанд ватан ва давлатро соҳибӣ кунанд, онро обод созанд, боз ҳам пешрафта гардонанд ва миллату давлати худро ба аҳли башар ба таври шоиста муаррифӣ намоянд. ҷавонони азиз, ман дар суханрониҳои худ борҳо таъкид кардам ва бори дигар хотирнишон менамоям, ки шумо бояд ҳамеша ҳушёру зирак бошед. дар шароити торафт вусъат гирифтани равандҳои ҷаҳонишавӣ, бархурди тамаддунҳо ва таъсири манфии унсурҳои фарҳангиву тамаддунии бегона, манфиатҳои давлативу арзишҳои миллиро ҳимоя кунед ва дар мубориза бо ҳама гуна таҳдиду хатарҳои бар зидди давлату миллати худ равона гардида омода бошед. як нуқтаи бисёр муҳимро ҳаргиз фаромӯш накунед. дар назди ҷомеаи мо, ки қисми асосии онро ҷавонон ташкил медиҳанд, масъалаҳое қарор доранд, ки дар замони ҷаҳонишавӣ, ташаннуҷи рӯзафзуни авзои сиёсии ҷаҳон ва тағйиру таҳаввулоти босуръати он, инчунин
طرف وسعت گرفتن مقیاس تهدید و خطرهای معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم، رادیکالیسم دینی و دیگر جنایت‌های متشکل فرامرزی از جوانان ما پیش از همه زیرکی سیاسی، علم و دانش و کسب و هنرهای معاصر، زباندانی، جهانبینی زمانوی و مهمتر از همه حس بلند ملی، صداقت به دولت و خلق تاجیکستان و خودشناسی و خودآگاهی را تقاضا می‌کند و مسئولیت آنها را در سمت حمایه مرز و بوم کشور و حفظ امنیت دولت و ملت روز به روز بلند می‌بردارد. ما به جوانان باننگ و ناموس خود و به احساس گرم وطن دوستی آنها باور بزرگ داریم. با آنها افتخار میکنیم، زیرا آنها واقعا صاحبان و بنیادگران آینده وطن و ادامه دهندگان کار و فعالیت سازنده ما هستند. شما جوانان عزیز باید همیشه در جستجوی علم و دانش‌های معاصر باشید. کسب و هنرهای زمانوی را از خود کنید. به ملت و دولت صاحب استقلال خویش همیشه صادق باشید. وطن اجدادی را صمیمانه دوست دارید. زبان، فرهنگ و دیگر ارزش‌های ملی، اینچنین صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را حمایت کنید. ننگ و ناموس و حس بلندی وطنداری داشته باشید. احترام پدر و مادر و پیران و کلانسالان را به جا آورید. اطمینان کامل دارم که جوانان وطن دوست ما من بعد نیز با حس بلند خودشناسی و خودآگاهی ملی، زیرکی سیاسی، جهانبینی وسیع، معرفت حقوقی و سعی و تلاش سازنده و بنیادکارانه برای آبادی کشور و باز هم بلند برداشتن نفوذ و آبروی تاجیکستان عزیزمان در عرصه بین المللی تلاش نموده در تحکیم صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و تقویت پایه‌های دولتداری ملی تاجیکان سهمی ارزنده می‌گذارند. بار دیگر تمام جوانان کشور را به افتخار روز جوانان تبریک گفته به هر یک آنها تنصیحاتی، اقبال بلند، سعادت روزگار و در کار و پیکار صداقتمندانه اشان به خاطر آبادی وطن عزیزمان تاجیکستان کامیابی های نو به نو آرزو می نمایم. روز جوانان مبارک، آینده سازان تاجیکستان صاحب استقلال.